aba bagabo bagwana nk'abazimu cyangwa se abapfu. M23 abatunzi bitwara karudura by'intambara kandi bigezweho, bimwe muri byo ni iby'ikoranabuhanga ry'igisekuru cya gatanu 5 generation. Uturutse ku butaka M23 tunzi bifaru bya gisirikari bihambaye, byinshi muri byagiye nyaga FARDC na SADC. Itunze n'izindi ntwaro z'agatangaza zo ku butaka kandi nyinshi turi buze kuganiraho. M23 yateje imbere ikoranabuhanga ryo kurwanira mu kirere kugeza ku rwego rwo guteza akajagari muri cyo jamming. Ishimuta indege za FARDC bikarangira ziguye maboko yayo kandi kazikoresha neza gusumbya ba nyirazo nyuma yo kwizishimuza. Iravuga byinshi nka tekinoloji yo kurwana nijoro, aho barihindura nk'amanywa kuri bo, ubundi bakajujubya umwanzi kakava. Uti byo bikora bate? Humura, ndaza kubyinjiramo bikunonosorere neza akantu ku kandi, maze nkubwire ubuhangange bw'ibikoresho by'intambara umutwe wa M23 wigwijeho ku buryo byabahaye ububasha bwo kunisha igisirikare cya DRC, abaterankunga bacyo nka SADC bo banakubiswe nk'abana bagahambirizwa bigitangira. Abacashuru batsinzwe uruhenuhenu, ukongeraho abarundi cyangwa abadede bagoye umunsi za Kamanyora na Uvira kumwe na za Wazalendo n'indi mitwe itarigeze bahagarara imbere. Ariko rata ubundi M23 ni gatike yabumbwe mu kahe gafuza gutsibagura abantu bangana uko kuri nyeshyamba. Aha, reka tuze tubirebere ibyizi ntwaro ndetse n'abazikoresha. Nitwa Mutavu Ismael, nguhaye ikaze mu kiganiro. M23 rero nk'umutwe witwaje ibigwanisho, umutwe wa kinyeshyamba bagomba kugwana intambara zizwi nka Guerrilla Wars, zikunda gukorerwa ku butaka. Biba bisaba kuba ari abahanga bari specialize mu kugwana intambara zo ku butaka, ariko no mu kirere ntibikujeho ko ari babi cyane, ndaza kubigeraho. Gusa reka duhere ku butaka. Uhereye ku butaka rero bafite bimwe mu bitwaro bikomeye bizwi nka BM21 Grad 122 mm rocket multiple launcher. Imwe ni intwaro y'agatangaza M23 itunze kimwe na FARDC, gusa nyinshi. M23 ikaba yarazambuye FARDC irenzaho irukanka cyane mu mayeri na tekinike yo kuyikoresha. BM21 ni igikamyo kinini cyane gifite imiyoboro 40 inyuramo ibisasu by'amaroketi byinshi cyarimwe bizwi nka MLRS multiple rocket launchers. Iyi ntwaro irasa kure cyane, ngo ni ukuvuga hagati y'ibirometero 7 kugeza ku birometero 20. Ishobora kurasa muri intera ya kure ahantu kanini kandi henshi, ikanasenya byinshi mu gihe gito kandi cyarimwe. Irema igitutu kuri FARDC kandi ikabafasha kwirukana abasirikari benshi kuri front bagakwiga imishwaro. Iyi intare za Sarambwe ngo zikamenya kuyikoresha cyane, ibi bizwi n'abarundi. Iyi ni intwaro bwa mbere yakozwe mu ruganda rw'abasovieti LPOC Plav mu mwaka wa 1963. Nyuma yaje kwigwanwa na Belarusi, Ubushinwa, Irani ndetse na Korea y'Amajyaruguru. Iyi ntwaro irahenze uko muzigezweho, ibishobora kugura hagati y'akayabo kari hagati ya $1,000,000 y'idolari kugeza kuri $1,500,000 y'idolari. Ubwo nawe urabyumva nizo yashyize mu manyarwanda, aya akaba muri $1,000,000 kugeza hafi kuri $2,000,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe okaziyo ishobora kugura nibura $120,000 kugeza ku $150,000 y'iguzi n'abasovieti z'amadolari. Aho ibiroketi rekura kimwe kibarirwa hagati y'amadolari 800 kugeza ku madolari 1,000. Ubwo nujye wumva kirashwe ukamenya ko $1,000,000 y'Abanyarwanda ihiye. Intambara yasenya ntiyubaka boro. Ku mwanya wa kabiri rero bafite indi ntwari ikomeye izwi nka ATGMS Anti-Tank Guided Missiles, ubwoko bwa za misile z'ikoranabuhanga barasa mu gusenya bya burende n'ibindi bimodoka binini by'intambara. Ushobora kuzirasisha zivuye ku butaka, ku rutugu, zirekwe na kajugujugu cyangwa se zikarekugwa n'ibifaru by'intambara. Izi misile zishobora kuraswa mu buryo butatu. Bwa mbere hakoreshwa launcher nka Javelin cyangwa Nilo, zirwa ku rutugu ubundi umwana akakirekura kigakora akantu. Buryo bwa kabiri nubwo kuzirashisha ku butaka buzwi nka Tripod Ground Launcher,
hakoresha ibikoresho nka tow bishobora no gufungira ku gifaru cyangwa se indi modoka y'intambara. Gusa muri iyi minsi M23 iri gukunda gukoresha uburyo bugezweho bwa gatatu hakoreshejwe kajugujugu cyangwa se imodoka ubona ko bwanazonze FARDC n'abandi bahanganye. Bafite rero izwi nka Hellfire bakunda gushyira ku madrone y'intambara cyangwa se za kajugujugu nka Apache yorwa n'ikoranabuhanga rya laser beam guided attack, aho imisiri bayirasa n'imirasire ya laser beams. Ishobora kandi kuyoborwa n'ubushyuhe ikagenda ikurikira ikintu bayitumyeho kurasa, kuko bamaze gukarikira ubushyuhe bwacyo paka igisekuye. Muri iyi minsi MV turi gukoresha imisire ikoresha izwi nka fire and forget, aho bari kuri izi misire zikiyobora paka zigasekura kuri ibi bibunda bya FARDC n'ibi bikamyo cyangwa se ibifaru. Ukiri ku butaka kandi MV turifite ikizwi nka surface to air missiles ibakunda kwita SAM, by'umwihariko manpad, ibisasu birasirwa hasi ku butaka hagamije guhanura indege, drone na helicopter by'intambara. Bafite izwi nka manpads, man portable air defense system. Iyi iba ibasha guterwa n'umurwanyi umwe cyangwa se babiri, ubundi bakirasisha bayisekuza indege. Bishobora gupima hagati y'ibiro 15 kugeza ku biro 20 kandi karasa mu ntera itari ya kure cyane. Ibi ni kabuhariwe cyane by'umwihariko kuri tere zo mu misozi, cyane ko M23 ikoze kuzikoresha bikabyara umusaruro. Bafite ibindi bitwaro bizwi nka Twid Hunsa, cyane cyane 122 mm Twid Hunsa, imbunda nini cyane kandi iremereye karasa amasasa aremereye ya milimeter 122, igakurwa n'ibinyabiziga n'amakamyo cyangwa se ibifaru by'intambara. Intare za Sarambwe kandi zikunze gukoresha izwi nka D30 122 mm Hunsa, n'ikorwa n'Abasoviet. Irasa milimetero biri hagati ya 7 kugeza ku milimetero 21. Armored Personnel Carriers APC, indi ntwaro y'akataraboneka iturinzwe n'uyu mutwe bitwaje ibigwanisho. Ibi ni ibimodoka bijya kwicura nka za burindi za gisirikari by'imitamenwa M23 yagiye yambura FARDC ndetse n'abandi barwanyi bakutse muri SADC. Biba bikomeye cyane kandi ari nk'imitamenwa armored. Ibi biha ubushobozi abasore ba Makenga mu kwinjira mu mirongo migari y'urugamba bakagira neza nta barashwe benshi, kandi bikinjira indani bigacengera n'ahagoranye, haba mu isayo cyangwa se mu itanura ryaka. M23 ifite kandi ibifaru by'akataraboneka by'intambara bizwi nka T-55. M23 iheruka kugaragarira irasisha ibifaru by'ubwoko bwa T-55 bivuga yuko yabyambaye FARDC muri 2022 ndetse na 2023. Ubu ni ubwoko bw'ibifaru bya gisirikari bikunzwe cyane muri Afurika, bikabyatari mu kugwanira mu misozi kandi bikanohera kubisana no kubitwara ahantu hatandukanye mu buryo bworoshye. T-55 ni igifaru kifitemo imbunda nini cyane, ikagira umunwa munini ufite milimeter 100 z'umurambararo diameter. Iyi irasa amasasu manini akomoka kuri sheni, akaba mabi cyane iyo bigeze ku kwangiza inyubako, ibifaru bindi kimwe n'abasirikare. Iyi kandi ifite imbunda ebyiri nini cyane za machine gun. Iya mbere izwi nka 7.62 mm coaxial machine gun, ibiteretse iruhande rwa cannon iri kuri amasasu manini menshi cyane kandi cyarimwe, yakorewe kuvundereza urufa rw'amasasu ku ngabo zigwanira ku butaka. Ni mu gihe indi ibiri ku mutwe w'iki gifaru izwi nka 12.7 mm Dushke heavy machine gun, yo ishinzwe kurasa indege kimwe na za drone zigurukira ku ntera itari ya kure. Dore noneho uyu mutwe birakaga. M23 yubatswe ubushobozi bwo kugwana nijoro ikoresha ikoranabuhanga rizwi nka night vision. Kubera ko uyu mutwe umenyereye kugwana nk'inyeshyamba, aba bazi icyo bita gukora intambara za guerrilla wars, bityo byatumye biyubaka mu kurwanisha no gukoresha ikoranabuhanga ribasha kurwana amashyamba mu ijoro ry'umwijima ubuditse, izwi nka night vision.
bambara ibidarubindi bizwi nka gogo cyangwa se scope ku maso, ubundi mu ijoro akaba ari ukureba neza nk'aho ari ku manywa. Ibi birahenze cyane kandi ntigisukirwa na buri gihugu. Icyo ntaramenya, ese M23 ko izi ndorerwamo zikoshye zigura ayikuye hehe? Nuvuga ko izi ndorerwamo zibamo verisiyo zigiye zitandukanye uhereye ku za make ze muri generasiyo ya kabiri. Izi ndorerwamo ishobora kuba ihagaze nibura $1,000 kugeza ku $3,000. Ikoreshwa hafi n'ibihugu byose byo mu isi, ubwo bikavuga yuko iciriritse. Biravuga rero ko M23 igeze kuri generasiyo ya gatatu nayo ihenze kuko iri ku rwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Unyumvire nawe, aho indorerwamo cyangwa se amadarubindi ashobora kugurwa akawu k'amadolari $3,000 kugeza ku $8,000. Unyumvire nawe uwo mutwe Kisega idakomeje kwiteza da. Ikoranabuhanga rya Night Vision ryazonze bikomeye cyane ingabo zihanganye na M23 harimo FARDC n'igisoda cy'abadede. Muri iri koranabuhanga ritangaje ritunzwe n'ibisirikari mbarwa kuri mugabane wa Afurika nabwo kandi bikomeye, M23 ifite irizwi nka GPS jamming and spoofing. Aba basore ba Sultani Makenga rero benshi muri bo ni imiti mu cyitwa GPS jamming papa. Ubu ni bumwe mu buryo intare za Sarambwe bucece zigarura ikirere cya DRC ndetse n'imipaka ihuza n'ibindi bice. M23 yubatse ubushobozi bwo kugwanira mu kirere ikoresheje drones nyinshi muzagiye yiba cyangwa ikazinyaka FARDC. Muzikekwa harimo izwi nka CH4 na TB Bayraktar. Reka duhere kuri CH4, drone y'umushinwa inkazi cyane, ikoreshwa mu gutata reconnaissance, gufata amashusho no gusesengura ikibuga cy'imirwano ubundi karasa, kandi ntikunze guhusha. Ibizi byo bita strike and precision. Nimwe muri drone zishobora kumara umunsi mu kirere yagicengiye kandi mu kazi kose itaramanuka ku butaka. Ishobora kugenda intera iri hagati y'ibirometero 2,000 kugeza ku 5,000. Ishobora gutumbagizwa ku butumburuke bw'ibirometero 5,000 kugeza na none ku birometero 2,000. Itwara ibiro bitari munsi ya 345. Ubwo hari ubwo biba ari ibibombe, misile cyangwa se za kamera. DRC yabanje kuzikoresha irasa M23 isanga abahungu ba Makenga barametirije byakoranabuhanga nababwiye byo kuzicangacanga no kuziyobya, maze ijyaho irazishimuta izigwizaho karava. Ni drone umushinwa yagurishije ibihugu byinshi cyane byo muri Afurika nka DRC, Ethiopia, Djibouti, ibihugu bya Saheli ndetse n'ahandi hatandukanye, none zisanze mu maboko y'inyeshyamba zirwanira mu burasirazuba bwa Kongo. Biranavuga yuko M23 kandi ishobora kubikoresha drone yitwa Bayraktar TB2, drone nanone y'intambara ikorwa n'Abanyaturukiya nayo itiyoroheje na bukeya. Bavuga yuko ishobora kuba yarazihawe n'u Rwanda badasiba kwitirira umuterankunga n'umubyeyi mukuru wa M23. Nayo ni drone ifite imikorere yigeza ku ntego nk'iza CH4 n'ubwo iri hanyuma yayo. Usibye ibitwaro maze gukubwira, hari n'ibindi bitaragaragazwa. Animi bakimanga yuko M23 ifite kandi by'ikoranabuhanga rihambaye cyane bitaramenyekana ngo ibikura hehe. M23 avuga ko ifite ibitwaro byinshi kandi bidasanzwe by'intambara byinshi tekinoloji igezweho, gusa itaramenyekana uyu mutwe ubikura hehe nyine, ubikora ute? Ese wowe hari izindi ntwaro karundura M23 yabitunze uzi ntavuzeho? Zandike muri comment. Ni namwe iki kiganiro nabateguriye, ushobora gukanda kunzogera ahubwo ukaduha subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Nitwa Utavu Ismael, mwakoze kubana nanjye, ndabashimiye. Naho utaha, bye bye.